Saw tongbai laibo jotonon phungkaham jotono saw tong laibo phungkaham ni sabai di Chirak hi Sweetie hi Sumit phungkaham BK phungkaham Kathar hello good morning bentangga Sweetie nono phungkaham Waruk production Vivek nonobo nice to see you again sang tini studio pajak koroksa reburu sabo te bo mainly hingke dholak tamo bo dholak norok dholak saimana ble dholak bodo buji orchestra rok nor nukna dholak ba nal tamnai hingke bo Tripura Hukumu Bodol hne orchestra group ba musical bodol bo jagao nal tamo hingke aboni logi bo resabui bo mano hingke seng beat rock already seng sanam pailekha Backrank Gaming daiti rosar sidi resabernai tawanadi hingke okay one sungma production or zamung ani sini chau samalia sabden ka hingke or zamung omono produce khainai rok hingke kaisa YouTube channel kaisa bodol borok nongni hingke khorang manju borni channel ni bung hingke khorang manju botol eba khorang manju hne YouTube channel tongo borok or zamung no produce khai tongo borok music video khlainai borni channel o yakarnan bagai hingke borok kaisa ketal bodol kaisa ketal YouTube channel norok mankhanke norok jamansak support khaidi borni channel no kisa thanginai norok subscribe khlainai borni bukhano srang reinai borni bukhana tisa phandredi support mankhanke borok bo phan khlainani abo khainai Vivek bro where is your studio Vivek nang studio ni location ainam sangke just very klaisa Google tangni Melody Cafe Studio ni search khaidi nang aro location manai GPS manai joto details nang mani painai phone number tone number bebak nang mani painai padi hingke seng jengna phasing thanglai nang bon bumung ke Takuk Subroto hingke bo dholak rok tamo hingke tini bo resapnai agi chengdrobo hingke bo o hapdrobo hingke bo resapmani actually piaba অনেক সময় দোলক তামনাই করে রকনে দোলক রমতে বতাবো পার্মানেন্ট দোলক প্লেয়ার রং থাকা হাইপন বা আসক বাই খা কজম জায়গা বা রসামনানি রঙি তংমা বা রসামনানি ট্যালেন্ট তংমানি বা রসামনানি মুসুং জাবো হংকে বন ফাজি जों তাবো রসামনানি খালায়না চেক খরাং চেক খাইলা Tini ni hingke demo siko finally ya borok ni oro female artist botongnai female singer botongnai haipano borok chonglai maya ko female singer sabongnai ya hingke final ni dino hingke seng female singer bai khlai khana lainai khana ka thai bada Yes, sir. Ready? Resam ni bumung ke imang ketal dan kamu? Imang ketal, aw. Imang ketal. Ready?
Toh ini vocal korang recording yang dapat terpadu. Desa. Wow. Nang bai jas maini butu sulai mani pho nang bai tam tam khale mani norok mujro tongkho nang mujro tongkho om haino bin sabong Last nih dong untuk bisa nih bisa. pego. Oke, no problem. Sengawal ke kenal sih na. Engke korang mo amne final nya ko mo mo final ngan dongko
Hingke je borok number sano tei resapnani bagi oro sungnai rok norok ni bagi sana musungo jotono fai resaboi mano jotono welcome jotono no lam sogo kereng rengya kecam ketal cela berei jotono mano tamke resamung sitar rok simtar sabdi phadi sung borok buthar lainai phadi sung chua nang lainai omai kok khai hamia rok tomung hamia ronir samung simi ang face studio ni norok search khai di gobolo norok aro location bo mani painai angke bufur khulo ya bu koita somon simi khulo ya abor joton norok details mani paibene hain bagai norok aro no nai di joto details number mani paibene ke teitam sanai pin samung kha demo mo final yaku mo final resap mong seng dubbing hoito next month rok se khai na hingke belai ke hambai norok nai tongman bagai bar disconnect thanga nakar sidi hingke norok no ko ang phatar thangi che norok ko kasai lo sing jamatia ini singar kedal no bin bo musu broto hani jamatia phaimano norok phainake phaimano hingke bijen hambai norok nono belai ke hambai KSB officially non in bagai saman ang kajingo norok number nang hangke norok nai mano Google thangi no David Tripura das kan kaisa song rok busuk rok kelai no abo phone salaina karon kera samung joto same ya then he's one of the blood dumpa yes Bibek Dewarman nang soino saga boa dumpa tamai no rok dumpa dig dak kana abo phone tam nai Nge boro suproto nge seng malai lene buskang di salrogo tini te khorsa phaina tongko bong kha kai pen man kha ke bor bai buseng live thang lain tini nge khana nong ni takuk manik phainai nong ni da manik nong ni jokoni favorite manik seng bo phain ke buseng live phaina sarap jan bagai belai ke hambai nge jotono have a good day